Chakwenda. Microphones kwa tano. Zireki. Masivamo tamanho. Banyataru kasema ni korana mkama mama investments company limited. Mashereza tsharu. Kama rangata tara ngoma yakora. Ishonga shira kusema kuwaza. Kusema wakaranda, kusema magarabiko, kusema rabena nyampanga. Imshamani mpashanjere sango tsasi rejane twakushabesa. Nekto Abantu nekto kumanya. Akijere ndabaza tsasi nyampanga nimshamani mpashanjere sa. Impartage Foundation itansa kujiraho abamukaga bene wakijere mbabazi. Otuyorore somo yawe warufera kandi utusheke seshagama yawe kandi turakore byona birabimo. Kana nesha tete turimsa koreze shana yakijere mbabazi abasekara bamuje nashabaninda bumwisina birakona basikisa mutamawe. Kare muteka ko soda ngate n'abatare kandi mutachankara argasto gasema. Soda yachi. Izo teke na keja. Jira muka speed sister. Soda bari amatu bakunywa ntanywira. Utekaza mu Emwe yokora mtu bakubahere. Wa tugambere ne? This event. Ready? Come. Mwana yafunise. Umuhe soda. Let's do a simple introduction. Stand here. Sebo twantenda kumanya amazina gawe. Mazina ganjye mebanyita Natwe football kandi karana na watu enterprises kuzama sababu mtao no Bakwiye kwa tontinza. Amazina y'abantu y'Israel ngo bakutabeta n'umudomo y'Ankole tokaja. Nikora na Sky TV, na Vega Radio kandi yo mwaba Rukazi Charity. Amazina Ntawadamuza ndi team member of Rukazi Charity Foundation and event coordinator organizing this event. Yeah, amazina ganje ni Asia Tigamba, stage name One Blood, nini mama wabana Rukazi Charity Foundation. Amazina ganje abanyita mubyeyi wo mu Rwindi ndi chairperson wa Rukazi Charity Foundation. Nibanyita Nankunda Daisy, stage name Baby Day, nikwa na Vega Radio. Amaita Tinamatsiko Brian, sales and marketing mkama Noma Investments, our charity, our Rukazi Charity and Orphanage Foundation, turi bamwe aba sponsors kandi kureba ngo mukoro wa mutaga Daniel Chance method afisa kama Noma Investments company limited. Para sponsor Rukazi Charity and Orphanage Foundation. Okay, ngira ngo tutandike mutwanzure kiroho. Sorry, so get to read it. Entandike. Nzanga mboni yako ni ngoza. Nimanye Chira kuro twangukira. Loga. Ekintu kya Rukazi Charity and Foundation okuza kutandika amazima akakitandika ndi omuntu omwe kuna kitandike ndi omuntu omwe negikaho wakabiri niwe new lord twagenda twegita y'abatiimu kuko mu kutandika tukakitandikira abaana ba street kid omwana okutwabandize kubona street kid nkamuha omukikuubo Kampala omukikuubo nkandikire kajja shopping Kampala nakuga n'omwana street kid
nakayakalia kana kabintu nakaheza siringi 10 kuna kaya siringi 10 akana kanjira timami no basa kuntwala ngabaza nati namunagira no natwala ko mwana nabasakuja kugeti zininga ko mukayibe because by that time nkabanta ko bakani bandaza so that deciding akutwala ko mwana namuleta natandikira mwana omwe bamwetase Mogere Muhammad namukuza kuna betiriya wo twayigitona bani mulodina nabandi koka shobe yatira kutuleta aha twina abana bingi munonga twine muba street kids twine abana efuzi totally oli yataine mama taine tata since street elev twina abana bamwe tubakuruze n'abashija bakuru abandi bali mu business zabo twine muna n'abana abine HIV konka ababana tutine nje tukubasa kubabondo mbazi turukweta go biyambe bwani nibo abanyamagure twegite tubase kutasa ababana tunema abana amazima gace tunema abana bamaraya abitugereze kuguma tukabeta tukabiriza hihi tukabaheza skill tukabone kanece twajya kwa maraya tinero kuza tineho kuza kanece kintu so you have to in a skill umukazi wa mani omecho chona watikiriza hihi bamaraya reason being bamaraya bitwine n'abana bato imwe n'umutekateka abantu abari kumba abana batubine HIV kandi abana bamara mbo bakutira kuzenze ki kuzenza ko kukasirimu so all in all can't wansa abakukasirimu kalike kutambula munga kandi twachikoze twabaheza skill twabana bayijumbira skill yitu umuhari wo mukwega kubazira harimo abana bo gukora nkito harimo abana bo kubazira imyenda mirungi harimo abana bo gukora mpire bakajiha mba bakakora mu meza so twa deciding itwe kati turabaheze skill njija kuyamba ihanga njija kuchendeza obushuma nza kuchendeza omuzerero gw'abana kushangana bazerana nachi na nabana kushanga mbegu zangu angudo yeah that is yeah amazima galinti twenda kumutuleba tuyabana bato twine mirimo eliyako just nchukora habwe mitima tukozere kintu twashanga abana nibalakinga ebintu byingi nkitwe rugazi charity kumutwa n'emyaka yitu na nemirimo yitu yabo oshanga buruka sente kona kora buri kikumi obwire buri kimwe cyoro kiteye kahi ahabana at the same time nutwe twatire mo sikuyangeza twarondo kusente tukakwatite kubamara stile bana basigamba genda nibiba tine cyo kora umwana nshara ne muruma oshanga omwana narya omwizona basakurya mu murundo gumwe kandi zo tubagambye je nembabazi twatubona kwa twina abana bokulenga almost abana 2 we can't afford kulisaba abana babishiki tukubasa kugira umwana w'umushari very expensive every quest aidekwa nazo periods se oshanga abana nibenda pads nibenda bras ekitize kunshasha munoga kagera kagita nataiba kajja ko kandi umanya ate leka turugeyo enseturebe tuyamba abana however much we tosheje for almost 12 years abana umwana w'umushari nazo period shuma the whole day wako mwaze ko mwana yasa kuyo makakavera kukafundura tuye mushagama oshanga mwana wena hiyo oshanga tinazo twazo expense yo kumujanjaba at the same time kandi already tayinechi na bad so kutebremezi wababwinji mbalakinga food abana no barwara abana bamwe no bafa oshanga tine no kubasa kumusika twashamu twagira itwe na nimwe twegita twafuko omuntu omwe twasapu yababa na bihanga kwendo leba skill emwe eyandiro mutwe gwajo omuntu omwe na stanche kintu kya skill na namnyumro dakaleta skill yo kujja leka tubegese saloon na no ndicho aleta skill yo kujja katubegese empira yemotoka kwendo laba concentrate njire baye gadi abo mtu graduate numusaku wale ba graduation ekisoba that means yoni wetwaye gita tubasaku ko omuntu omwe kijana kitu nchete yabandi tubesire omuntu wena ine chaine aino mwenda mukuru wako ine kite chwetire itu ntujireba kintu chamani aine shukari aina sabuni aine chaine natine chaine wije gizoba kaba kigambe cy'uwagama kibasa kuyamba umwana wihanga wije gizoba okwemerera kwa wende bekawe kweno lebe kajoshire kitonu njoshire sati nunji hariyo mwana ari kuza kureba kajya I wish nanye nimbako ugo muntu nintekateka kintu chamani government buri muntu wenari buri muntu omukapasite as long as ori omuzire niko shengereza ijo twebiteho tuyababana bihanga ngira umurori atsobore safatrikai ya venture time bakire n'icyo cy'umukwenda Jangan nama nama korup kan ada.
mugarike mumvuze kuri kubuza icyo tuntu tugambere twako tunikayi nicyo kinutireho program neha nza kutambara muta sazingayi mwanya ki. Okay, nashimira bwo kubareba amazina mbanyeta ni Murodo Munyankore Kaburijo. So Saturday event ya Rugazi Charity and Orphanage Foundation ni gukora ibiro bibiri mu wa Mukaguru entuza y'icyo kimwe. So program ko turabe tugikora twa twine abana bingi abakorenga umuri bitabo ba street kids, twine abana bakuza kuskiringa, twine companies nyingi izarabe zishagatire ko kuza supportinga companies nko kuziri flyers tu twine baso kuzibarabira companies ni nyingi. So kubanza na ukoyere town muri Mbara okuba ko hosha hibiriza kasheshe twena n'abanyamakuru na buri wena nakubari umukisenyi no turatandikire tukutambura tubwo umukisenyi twirininge town yona mpaka turaba mahembe gente mahembe gambara then tugende Main Street twatwine bani bani eraje twembire na drive n'abantu sekinoma ntikirashigamba n'abantu bingi munonga then twaragaho sha ina itano se location ni omwanya kuterekanise kubenda muwe abantu bitu ni Independence Grounds wa Mukaga sha of course show program netanga sha hiyo so na numutambara ntubenda kuja hito twenga twenda ni mumwe na mutwegito tambure hamwe n'abasukirize mukoreka labu mukoreka mutubobonga bari yokwe ni manu mbatekateka then to the allocation ni na Independence Grounds baisha itano kufatwa kiro kuba twine events ni ngonga ariyo kwakwenda bamukore free ebitire bya free na nokta hamwe ubusha nakwenda kusikiringo genda kikano yende kito yenda ki yije elizoba abana ba street kid bakoreke mu binetari then banyuma sha mushaje nana abo twantu akira bageni boss twantu akira buyomwe then tutanke program tunona beshongozi abarabe ndija mbeshongora event ejo so entertainment ne kweri yamani ebayo no amazina nibanyeta tufirirwe mu rini nanye ndiyo muchomwe ababere bari ba street kid chonka barugereyo erizo abana yo muchomwe abo kuza graduatinga abashomere ibintu by'emikono bakamara kandi bakabikwata kandi bakogesa nabandi so abatumwana nimbeta erizoba mwije mutwegiteho abariyo ko mwena ubo ine kite kuzere ubo ine mere ubo ine shitoche ubo ine mucheri ubo ine kahunga buchumwe choine mwije muterebiri izoba nitwe mutukunde abo kuba abantu abariyokwe umutekateka tuba street kid n'abana babuzo konka ba street kid twina abana babici for example nyowe kandi street kid no ndabe nargireyo nineyo batahi banje nabo bakunda kubakanye abi kuza graduating nabo abo basomise na nyendumwe ndiyo mu muryabo mwe bari munonga tuza kushemererwa twamara kubareba twamara kwiza no kwa kwiza kine choine konko okanga droga pereza advice dori mucho wasigarayo nabo nabasakira mwe bari munonga Enare mujango turemo Abantu bigitsira Rugazi Charity Foundation soda bye should I start n'abakira bagenzi banje ahabwa Rugazi Charity and Orphanage Foundation kandi habwa Mukamana wa investment yina jochera amazina tunamatsiko Brian kandi ni Koranka sales and marketing officer mu company yo Mukamana wa investment so kuna benintambura na babo office ya ba charity na actually that is the skilling center but there is a phone so there is a phone ringing there on the table there is a phone
So mukama n'oma investments tukora emirimo mingi turondera abantu emirimo turiyo mu mataka noenda kuguza noenda kugura then property management nka estate oba ni kamaju oba hoteli any business we can manage it. That is all what we do. Tunano financial services of money lending one sente ntuzikora then twine myuga mingi ariko gukora so nano muri ejo twirumuna no kuyamba no sponsoringa mwene ko kuba dushyikirira abo ba Rugazi Charity Foundation. Of course at first turara kukibayinga but later on twaheze tuyatakibanga na renyo kuna kikirenya skill yabo kuna barebire biteba ko nanyi na picking interest for sure nareba bana ndabona kwa mihanda azo mu kuza kufune kizuru ninga cyukushanga umudariya street tubasa kugama ignorance is choice konkana abaru factors why a person chooses to be in a certain state. So kutwakirebere twajyangu no nize ku explain aba directors na ba managers and my fellow staffs they pick the interest. So twashamba jende katwe kachaka twine tubirukangira bukoro busakora mukaga yesende na nebindi. So we promise if na nolwa mukaga ugashayibeza ko tubira no kirimiri na nenye na zakugura nza kugireta even we talked within ourselves nabi nemyendo muka tuza kugireta kubasa kosa obwirobo na yetu kibaretere then tugumise mungo kumuza office tukabagambera ngo muryaba bana twareba barimo bakeko kosa gukora because tukora job connection mu factories nga ya handhon. Unless we can also at least out of 100 we can pick like 30 into today chirito kwasakwa bitubakeza mu environment. So onakorwe nananye kanye kare mukagamba iracha kapa na chachi nimbe shengereza ninga shinimbe ta unakuru murike tubera abana bihanga tukamanya ukashanga nombano mwarimu wanyu utakumanya so no yamba tukumanya nyenchaka niko kumuchuku kuyagamba na wakabari muri yabuka right now you cannot believe that she was the one by then. So nimbeta tobu nakorwe kubeho kana kama nuwama investments tujja kubana nimwe mpaka kutugenda kwa polisi mwe bari munini aroni zo abucha na tsara football company ikora nayo and what is the office au mmoja brother antarele ani ndio msomesa mtendeke ni that is good. Is my friend Jirevindi mana abantu bona bawadi ngakuyadise idea ya orphanage na wayajara a very brilliant idea itakawa support. So no want to enterprise limited company itejo atanchiro kumusponsoringa activity yebero biri because wakatana idea as two individuals concrete idea is big awamba la city na Uganda yona abweshongo abantu bingi kabo babasize kugamu abantu bahango twenda kuba supporting. So ejo initiative yoni zagumiza munayo ngo namugambire natumanya. So twenda kwa identifyinga abana abo azmanana khaso government na yoni manyam twala turenga ayini twala tukyo. So ikitechi kuchirabe showcase on second nyewe niza kushaba muchugumuzemo abo kuba ababana tino kuba identifyinga ko twatigama eni ezefuzi tukayeruka okutulazi yambe because abingi mwe barugere ninga mwe tubiri. So abantu mwena ebibiri mwena bakutukiza mwena baryaha nanyishaba ngo bibiri tugumuze muno maramugo tureba abana abo tubakwate ndio mu capacity nebe byona
what enterprise kumwadhura lazima we are supporting that kana ni bashaba ama bora kaibona not ni jewe rubi supporting the local charity foundation. So opinion leaders, religious leaders, n'abandi mwena leaders ba city council mwena bashabangu already joining tujye gukora yambe visit aho ko bifuze zo kureba umwaka w'iki cyangwa n'abana abantu bindi in the future. So nebe byona ni bashaba niza muri cyiteki bari nyo Teresa microphone je pense que sticker ou alors bien ça tu me numéro. Twabati mwana w'amahuje none wanyitaho wadampumuza team member of Girls Charity and Orphanage Foundation. So my role nayenda kusima wa sponsors abakitira mu center cy'ikintu we have USAID, we have Uganda Red Cross neza kutuyambaho its activities nko mu donating eshagama kola za counseling n'ibindi byabindi enlightening aba. We have PIPs yatuyambira ho munonga yatonka tenti yatibyo kunywa together with Coca-Cola tibyo kunywa PIPs yatano butebe. Then we have the aid support organization Nitwe, then is kuba counseling and skilling one or two in abana they are vulnerables, they need counseling, motivation. So na taso neza tuyamba mu bwecho. Then to innovation village neshangarwe kubona hariya nekore ibintu byo kuskiringa. So nitwatanyise nayo kubaneta abo kuskiringa mbyenkito imyenda aro abana babiko mu geta bine talents zo kutera nkebishane artists abona nkeje abo hariya they can get help. So nje neza tuyambo neza kujya Uganda. We have reproductive health Uganda hariya ifergazi nayo neza tuyamba neza kwa counseling akuba to emphasize nyemunonga bya counseling kugera kandi y'abantu abutwine kiba kweta. So we have Sky TV ije tuyambire mwe mnongo mbyoborango yatwa air free time for some good time. Thank you so much. Then twine what enterprises limited jone Colombia matakeria ho ari entire road naeka tuyamba for that event of second kandi akomsinga kumane kiyamba. Twine Buhumuro counseling center ejona yetu ya mbere kandi ya promisinga kugira ngo abana bakwitaga counseling akwitaga kina wasa kugishikira and izo rero neza kubera kufanga yo services. Twine Glory FM tuyambire atwa airtime twenty kuzaho kwa advertising ikintu kitu sensitizing abantu on the same with the digital radio na ekatwa air na tuje bazamunonga. We have Mass FM the same when tuyambari airtime adverts. Then we have Vega Radio tuyambire munonga information Abantu maybe net free airtime so tusimula chumwe. Then we have other individual sponsors bano baza kwishiraho ibiro bibiri bigambeho. Twine na mukamano w'amanya investments ije tuyambire munonga ya promisinga akwane Colombia job connections property management general surprise. So on the job connection bit
gambira abana bitaho kurabitwine isne wasakufuna like certain ebafunire emirimo bazoko nabo babe skilled byo bizabuzayo they find a life. So tubasima munonga ba sponsors bitu aho muyihamu kama yonjeho bene turebe cha ebiro bibiri tutandikeho ikintu kitu set the ball rolling. Nikiza kuyanga abana bagira amazina ganje ninye Mbaraga tubyamureba nickname ihorere geto president Western Uganda. Eche cyakorwe rizo bani gakira bibiro bibiri yo kwa mwenda necyo kurebekesa abana kurungi bakarebeka mu buryo bubonire bateraye esha yabo ya yobwa spirit kid ibasho kubimunonga ni barara ahera enjura yagwa ne batera barara ahera kandi n'abantu mukitwe kandi abana n'aba government kandi nigo tukubaza mwe nucemere kuba turarwana munonga haraba abana bitu tukareba ngo batunga umwanya guba bakumiraho bakabatera ibyo kozise mikono bakabatera amashomero nabo bakarebekaje nkabandi aro ba sweet kid abarugire mu bwa sweet kid wamureba nebonoreba yakwegombesa byo mwana murungi munonga ari murungi munonga mweno naba kutwo kubakwataho barabasa kurugamo abana bo mugasho bakegasira kandi bakagasira ihanga we nabwe ubukira kwataho bashemerere kuba barayamba abana bitu kabarwanaho bakagira umuraro no bakashemererwa kuko abandi bene bashemererwa mu ihanga ryabo mweno kira tukoraje munonga mwacu tukoreraho abana tukabakumira hamwe kikarebeka ngo tiharebeka ho mwana uwutwa urangu yatwara kasimu yatwara kashaho ko mucyara mweno oraba wasigere ho gwarakora nkebyo atari sweet kid shimerere kuba turamugenda ho tukamukwata ka tukamuha government mwe nabo icyo mwatukorera icyo amina tuba twashemererwa munonga abana mugedo twina abana barayika nkabibiratan cyonka abandi twahiremo abana 20 twabahereza amashomera gandi agene garabashomesa haruna kongo abana bona bo baraza kuba bariho ni muri muza kuba ni mubare baraba bari niko bizi kare tugende kasuka amazina gawe nana amazina ganje ni banyeta Iga Hussein avuga kumanya bindi nkarakasei kandi chairman wa Zeto Players Association iri kurebera abana umugeto ati abana babizinda mugeto kabanza no kubanywana twaruko kubanywana twatanga kubarondera cyakubasa kubayamba ati cyo twaza ahare kugira ngo abari kwetenga bari gukora ngenda gusoma bagateka mu isomero amwe nati bayiseyo damu ibiri ezuba hizo basoma mu bana abo arimo abana babiri ngo twarenda ahambarebe konkabona abana abakusoma bakurwa mu geto n'abana 8 ubwo kureba Andrew Katerega ayihire yo 8 izakoze umucyakana ubwo yabo wi12 nicyo kubaza so echo nicyoreka n'abandi kugira ko babakwatira ko abakwetenga kusoma abakwetenga kuzakora iby'emikono ukabakwatira ubuzima abana nibabasa kwiruka kandi babe abo mugasho mu ihanga ryabo nangwe n'ekintu cyo cy'umuryo mutebekanisa n'ekintu cyo cyo kiza kuyamba aho kugira ngo cyo kiza kwihayo embera yabe yibatwiremo buri muntu ajimanye arabe nabasa kuyamba arugeyo so nikiza kutiyambira kimwe mwe bari munonga batebekanisa ikintu eki nanye nimbasima nkachema na Legal Players Association kandi niza kuba kwa kuzore sinja namawudira bali wano ba members b'enkola nabo mukeneye team leo ndije ko mask kora the face mwe kofia soja cyari mito na biso ayireke kirebe kirebe
mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku nga luno era tuli basanyufu nnyo ebapita Kyagulanyi Moshe ndi vice ghetto president kola ndi mwami Buleere era nenziramu nenkola ne Lugazi Charity Organization era nga ndi mobilizer mu Gigi Mase Foundation. Tugenda kujja abaana ku street kola olunaku ku makya bonna gye banaba bali tukwatagane tugende mu Kisenyi we tugenda okutandikira mu kifo kyaffe kyennyini kyetuwangaliddemu we tuba tutandikira okukirinnyirira nga tulaga abantu bonna abali mu Uganda oba n'abali mu nsi eno yonna abasobola okutulaba bamanye nti naffe tuli bantu nga bo oba nga abantu abalala abali obulungi ku ssaawa zino abaana baffe singa babalaba nabo basobola okufuna essubi nti ekya tujja kutuuka ngaabo bonna abali eyo kwolwo olunaku nga tugenda okukirininga basobole okujja batwegateko batuwe amaanyi ate naffe tusobole okumanya nti tetuli ffekka waliyo abantu abasobola okubeera n'emitima nga ffe gye tuyina naye bwe baba tebavuddeyo ne batweraga nga ffe bwe twavuddeyo ne tubeeraga tebajja kumanya nti abo abaana gye bali era beetaaga obuyambi bwabwe tubadde tusaba gavumenti ebitongole n'abantu kinoomu bonna be twayise ate n'abazadde bennyini abalina abaana baabwe nga bali ku sipiidi baveeyo bajje bakwataganire wamu naffe bamanye nti naffe tuli bantu nga bo ate gye tuvudde okusobola okuyimirira ku ssaawa zino ne tujjukira gye tuvudde tusobole okujjayo abo abaana tukolere wamu ne gavumenti yaffe ekyatuyamba eggwanga lyaffe ebale MVP onokuru n'okutukwatira waki omusala tuli MVP n'omusaba maano waawo natera kuba nayise manye baluta Mugasho Beka nkola ne GTV ate nange ndi mwani yakwira mwani yakwira ku street lebo nakola nengamba kanveyo at least ndeko chuka jente yako yewe ngenzo okulaba nenda banga tufokasinga nnyo okugamba nti tubafunire bino tubafunire bino naate waliwo kitutametoleyo tanya abantu so andi yagadde yes muno buno buyambi tubuleeta naye tubatereko buyambi bwa mental health nga bafuna abantu be batuula ne boogerako nabo ya mental health skills etani musango omwana ali olugeta n'obunyaki sometimes that mental health yeba forcing okugenda okukosa ebiragalalagala naye nga temutegedde kivudde biki so yandiyagadde nakyo ekyo tukifokasingeko at least tubafunireyo bakansala ne batuulanga nabo nebogera nabo tulina pasita waffe papa twali tusaleko ekigambo kyayogera kuba yatukumya abaana abawala papa jakwegera ku lunaku kale tweyanziza